Wengane zokuthi bakhala abalandeli phaya enkundleni zokuxhumana begxeka uKhuzani ngokuthi ke uzama ukuphazamisa usuku lokuphuma kwe-album yeGcokama Elitsha. Kodwa pha masikade kakhulu udaba wenza ukuthi ngicatha leli thuba ke nginibingelelele ngimbuso City MTV ngithi nje masaqala ungenala kule channel isicela nizokulungela upress phela usubscribe no notification bell uzibe mathube namahle ukuthola wonke ama-video azophuma la kule channel. Hayi-ke wengane zothi impela ke abantu enkundleni zokuxhumana bagxeka phana ke umfo kaMpongozi ngokuthi ke uzama phela ukuphazamisa usuku lokuphuma kwe-album yeGcokama Elitsha njengoba ke ehlele ukuthi babonane njengawo nama-Blue Nation phana ke eThekwini ke ngomgqibelo. Kanti ke ngomgqibelo wengane zothi ke kuzobe kumhla ka-10 lapho khona kuzobe kuphuma i-album yeGcokama Elitsha ke wengane zothi ukuthi ke ngisangenza ukuthi ke ama-Blue Nation nama-Red Nation afika ahlangane phana ke e-workshop mangaba ke umthandeni naye sefika phana ke ezoletha phela ke ama-CD kumbe ama-USB wezingoma phayana ke kubalandeli bakhe. Kanti ke abanye bathi ke impela ke lokho kwenzeke kahle lapho khona ke sobona ukuthi ke ubani onabalandeli abaningi nokuthi ke ubani ke oyotrenda ke ngalo lo langa. Basho kanjalo ke wengane zokuthi phana ke abantu ke enkundleni zokuxhumana. Kodwa ke thina ke simbuso City MTV sithe ke sibambelana ihlangane nje kwi-video elandelayo.